Senator uyu Kenyua ndi mukenu niwe tondu ni gitungati kia nyumba itu na no wega tondu ndoka guthika ithe tondu ngimayumaga ku tucokerie muthuri uyu ngatho na guciara mutongoria utari guoya utangienderio guoya no utangiendia ruriri nda yake tondu andu aria angi othe aingia nyumba itu ni akuhangira ki nda ciao. Kenyua heagwo milioni 10 endie ruriri akirega angi maheagwo ciringi 500,000 makoya na makwaria maundu maingi matari kiene. Nie njugi atiriri thedi yakiaririe hwae ni murajiguire hihi andu aitu ni murajiguire andu a nyumba itu ni murajiguire ni ndiraririe kandi naria ni turarutire mwerekera wa mundu na tutakenda ndeto ciake ni turarikanire wake amakere tutakenda na ati nduguthondeka ngari itu ya guthiaga nayo turacoka turarikanira andu aria makunyanire ruriri karia tukamageria hau niho muri nyindi ngwenda kuongerera mutongoria wa ruriri ndaragia keri aragia gaka icio ni turaririe na ni cia mucii na ni njega na nyumba ino itu ni ndathime aria maramibangira ati manyitane nduriri mahure nyumba ino itu gutire wira mararuta washindwe na nyumba ino itu ni ndathime na nyumba ino itu nigetha turugame twendane na tutigetekere kugayukanio tondu twagayukanio tukanyagio ta mai matheru na ni turaugire atongoria itu aria maragio guo ndiraria aria marahura ruhi rutwa gitugiriria ni maratuhitiria atongoria acio mumekire ruri takagogo na kungihotekeka mekirwo mbugi ngingo nigetha haria hothe marahitukira mukamame njuge mutikamake ni mwona andu akuma ikamba mauma na mauga twegeke andu agithi twinao mumathai auma gutire mundu ungibanga nduriri iria ingi itung'ethere na ndimere acio marabanga mukungi akorire u we ukenja irima ndukenja iriku tondu wahota gwika atia andu acio racokaniriria mang'ethere nyumba ino itu wahota gucokanira we makung'ethere na ndathikiriria niguo kureka atia inyuĩ ni muiguite uguo ndimwire mutikamake gutire mburetekaga atia guku kiamariga twabangite wira wa borehole wira wa mai wira wa barabara wira wa cukuru ciana gavana tukaruta wira mwega muno turoka turaigatwo no njugi atiriri mutikamake mukiriririe bishop ona ni arianio na uri aria rwimbo rwake rwarikia maundu mo au ona twaga cukari ni tukunywa ki kandi gwauga bishop warikia wauga mucarie ndigoigo ya gwikate tondu aya agikuya aya mohigite ta kanyoi riu abunge amaroka kuga atiriri ni tuinamirire mundu tutikage development ithuĩ no tuinamirire mundu gutire mundu tungiinamirira ithuĩ no tuinamirire Ngai uria wiki na bishop auga wega gwakirwo bara ni haki itu tondu ni turari haigoti in any case ona kahinda kau turamugocaga ri kuri wira turaruteirwo thiĩ gutire mundu tukugoca na gutire mundu tukuinamirira turutirwo wira tondu ni turihaga ki no ndimwire ni turabanga wega na ni kwega na ndetikania na gavana Kahiga na anake ni maranjirire mundu uyu aratutindika tondu ndamwirire mukire na mutikarie anake maranjirire gutire ringi magakira
gutire mundu ungi wa nyumba itu kuingata wira-ini Rigathi wa Gachagua ni wa muico na mona maigata mundu witu anake twamwira mumire mukaumira bara mukahinga Kenya irugame matuhe gitio katiguo marauga ati ni makunyita makauga atiriri mundu uyu ri ni anyitwo ekwo ria mativekirwo athecwo cindano hakiri ciake ithuke merwo ni mage mwi tayari mugerie kunyita Rigathi wa Gachagua kana itungati ici ciakwa ni hindi Kenya ino mukumenya andu ni maheanaga ite turamukireire mwike maundu maria mugwika ni mukire muno riu marenda kuingata Chief Justice wetagwo Martha Koome ndiraugire ndakuingatwo na wona twahuha choro mumire gutire hindi tungiathwo wathani wa githuri na Bishop nuuga ni uhoro cio ni uhitukitwo niki andu merwo twakira tiguoya twinaguo ni kuhiga turi ogi na turi thayo na turi a Kristiano no ningi ndugagituikie kara ritho muno ati ogwakira ukaingata mundu witu na thirikari ino nithio twakire atia twarehire nuona ndeto ici cia irumima William Ruto amfundithitie bunge ya irumi ati mutumia na wa Catholic araruma na kanitha-ini Bishop na mabatha 15 maikarite ha mbere ya atari mucera na mukundure Bishop, on behalf of the political class, please accept our apology as political leaders for the disrespect that has been shown to you and the Reverend Fathers and the altar by that member of parliament who is an ally of President William Ruto. I cannot believe that a member of parliament who is saying she's Catholic can make abuses when the Lord Bishop, accompanied by 15 Reverend Fathers on the altar, abuse a whole community. And I also want to, if you allow me, I want to advise my brother President William Ruto. I tried to advise you, but you did not listen. I told you not to touch the mountain. You touched. You know what has happened. I told you not to touch the payslip. You touched the payslip. You know what has happened. Mr. President, you are demeaning the presidency. The presidency is a symbol of national unity. It's a very dignified office. When you resort to abuses and insults, abusing the people of Kenya, and you are president, you are demeaning that office. I appreciate that you are very unhappy that things are not working out. I do understand as a leader that many Kenyans have deserted you. I appreciate that you have messed the economy and you are stuck. But that does not allow you to demean that office by abusing the people of Kenya who elected you. You are profiling communities. The people of Mount Kenya region, you call them tribalists. The people of Kambani, you demean them, call them Dego farmers. The people of Isiolo, you call them drug peddlers. Mr. President, be careful, because I have listened to the ground and I want to advise you today, stop abusing the people of Kenya. Because if you continue, Mr. President, these Kenyans will abuse you. They'll abuse you. And I've heard them saying, kama hii watu ya mlima wamesema tena ukiwatukana, ukiwaita wakabila, ukija mlima watakutukana. Kwa hivyo sisi tunakuomba, kwa sababu hatutaki ifike hapo. Hiyo ofisi ni kubwa. And some of us would want to occupy that office one day. Hatutaki ikosewe heshima. Rais na kuomba, tafadhali, wacha kutukana wa Kenya. Hata kama hawajasoma, hata kama hawana PhD, hata kama hawana degree, ndio walikuchagua hawa. Na hao ndio walikupatia hiyo kiti. Hakuna haja watukane. Hakuna haja watu wakisema wataki chanjo unawaita wajinga. Hakuna haja utukane hawa watumishi ya Mungu kusema ati hawajasoma. Hakuna haja uita watu wajinga.
Hakuna haja hii. Watu ya Mlima Kenya walikuchagua kuita hao kabila, na walikuchagua wakijua wewe si mmoja wao. Please Mr. President, with tremendous respect to the office that you occupy, stop demeaning your office by abusing the people of Kenya. I have seen a big headline today in the Standard saying you are unpresidential because of being abusive and abusing the people of Kenya. Na hao watu usiwachukue hivi. Ukiwatukana tena watakutukana. Na mtakosania heshima na hawa. Katiguo. Hapa anatukana wa Kenya. Wewe solve problem yako. Hii uchumi umeharibu, utajua vile utafanya. Siasa ya Kenya umeharibu, utajua vile utafanya. Kanisa umekosana naye mpaka unatukana hawa. Hawa watu uliwadanganya, wamejua uongo yako. Wewe utajipanga, utajisort. Wewe uombe Mungu ile mzee Raila apite AU uone kama atakusaidia. Si ndio? Si ndio? Ameweka mambo yake yote hapo kwa ile mzee. Na huyo mzee sisi tunamtakia mema, by the way. Tungetaka apite aende pia afanye kazi. Si ndio? Asipopita pia akuje tufanye kazi. Sasa sisi tungetaka hiyo maneno ya matusi tuache. Na huyu mjumbe ametukana jamii yetu. Ametukana jamii yetu hapa mbele ya askofu na mbele ya mafathers. Na watu wetu walimchagua pale. Tutajua vile tutakaa na yeye. Katiguo. Ile ndatoruma. Aruma nyoba yitu. Mbere ya muthikabu. Mbere ya mafather. Atani agacokera andu itu bamuhe kura ni magetekera. We want to stop that thing. That is very bad. Hiyo kitu hata kama William Ruto amemwambia mtukane hii jamii yetu, tafadhali mtutukane huko nje, hapana ndani ya kanisa. It is not right, it is not fair. Niedi kwenda gukiria hau bishop ri arikia na rwimbo. Rwimbo ru waina bishop. Riu ni ugo ni gwenda kuga. No niedi ngihota kuga na njire o uga ne njega muno. Ati acarie ndigo igo cia gwika gatia. Kaundu kau ni kangenia muno na ni gukoma wega. Ndakena muno. Alafu mukindeithie kahinda gakinya mukinjaria itungati ni mugucaria. Ni mugucaria itungati. Yeah? Guku Laikipia West mukwenda gitungati kana kunda ngutume. Ni mugucaria gitungati. Ni mugucaria. Na inywe muri andu ogi. Inywe ateu Ketu wa ruguru. Nige tugati. Asante sana. Thengio muno. Ndacoka kuri wa Munyoro ngeithanie. Ni muri uka gucera wa Munyoro. Mugoka ari andu ake mariga. So thengio muno maitu na ciana ciaku. Again pole. Ni ndakena muno andu